Anyang aki din! Hey! Salbag ti amin na salbag! Salbag tumanan inton madamdama! Inton rapay! Sagpanag! Aging kaal daw, sagrapi manayin! Salikide! Ay, apo nga, nabarbartak ka man na niya. Anya kamot nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kitam ka di dayta. Gapoy ti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasin. Anya kamot nga. Makauma adi ti kasta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro doon di maitultulong mo kanya kya. Ay, nagadumanang nga ibagbagam. Oh! Ay, nukas talata na ka na yun nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni ti kasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipang-pangrunam to mo nga men, di ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngaraw na na. Kasta una yung babawi, ngam talagang empay-paiso na, tipimanaw. Nagawid na di ilid nana. Intugo na di liwliwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mo laang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Ay, Adal day taken ka, sapay la kuma, tano addan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan, ti kinamanginom mo. ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Talaga gaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tichismusa na kay bagay ti day taking ka? Burloloy? Nay, saan ka namas daw, pare? Amumot hindi tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay makidi Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Wain, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano niya? Naragsakan. Tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyastakan. Awan na nga ron, pare. Sapay pa naglalamag ita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, Toroyong. Saan apariko day ta paray? Iti day to yakin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduri tayo, diigin no talaga kayat ko paray. Oray po tam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dayta ka man, pare. Kas kalag suksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalaki. Saan mo't apan ng ilas tao, ngam no bilang taaklunan na. Ada mabuko ko apalay. Yeah. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbangak. Iso asapay ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo, kin ipatag mo. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung tumay. Sapay la kumatapod no amin dito ibagbagam, Turyong. Apay, anya ti panag ko ng kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksi ti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Pud namin ti bagbaga. Basang. Kaya mo asawan, inyawin mo, unti bagbagam ang babae, pare. Ay, katuwi na. Apay, kapaw. Anya laki din. Talagang impay-pay sumada.
Ngam nasingpot ka di mo lang nga kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan ki di mo no saan tumanan ama kaanos kang ka pare. Si kaki di mo pare. Kaslamla ko na nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunak lang ah. Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartek mo. Basta tinapatag itaki at dan ni Basyang iti biyag ka oh. Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali ken aramid mo akaskin ni Maria pare. Ay, iki di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabinta pa yung kastakit din ti aramidam? Idi kalman, napan ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manan? Ha? Naglamok lang nga rodan ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo iti nalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hay! Lalaki, hindi ngay bagbagam lumlumsa nga. Apay, kamoy. Pudno matsan aya. Naglamin lang nga rodan. Uminom ka pa'y. Nagbatit lang nga rodan. Sakat lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, Yaman Sulnotan ka? Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam Montoryong. Nay, sumipgatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti ka barbaro a girlfriend ni Toriong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iyong ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toriong. Sakit, uminom pa iti arak. Igidgidan na itinalami sa panawan. Papanan na ngay ka no, saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot itiday ta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi na ang tinagbagan ti balay mi katakwada. Nangag ko pagsarasaritaan data na barbartek ngamin manin ni Toriong. Ay, una yan talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na nga inuman. Lumsa ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan daman ni Toriong. Salbag! Ay! Nukas tamlatan na kanayon. Nasaysaya at pa'y panawan kan, Turyong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakas tamo? Awan lang nga rodan ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo iraw na kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti among nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumad. Nagrabaw mo tin. Dahi taarason mo pa siya. Dahi talaka mo limsa mo ti bagbagan. Nga laki ini. Namabartak ka. Kunamlan asino ka agpuk-kapukaw di tayo igin. Ngam inton makaawid ka. Limsak mat. Ay, salit! Ay, pangasim mo abasa. Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang lang. Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga ramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan. Inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka amatagtagari pare Toriong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo pare. Kasalada na unag pang panunuta ma. Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang pare. Pinanawan na ka man ay. Saan pa'y magkidi Ang kanayo nga nga iso ti bagbagana.
Ayun. Pare, amangan mo't nga men, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawin. Arak pa lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaisonusan alumsag. Anya? Nakadamagan mo, itinayta mo parilando, may lumlumsa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti san amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro din. Ay, sus- Sa lumsag pa lang. Papanan na nga at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Huh! Pare ko kung harap pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso tibiyag ko na ya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni ba siyang mat ita? Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsak takiret. Anya laki din pare toryo ngayon. Nakababae, napaka-istoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Ay, pangaasim, mabasyang. Idisam na kita pag ngayon mo, pangaasim. Sana kumama panawan mo. Ang niya mo dati mo. Awan, di makaanusgan ka ako naktumad. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbaliw akong basyang. Basta sa anak lang nga panaw. Ay, saan? Tsak lapat siya na karing-kari. Nawayakan, nguminom, ingga na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnan na yun alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga isulang ti pare ka muna italimsan. Kadwan! Ah, Imbes nga agsabol kay ti solusyon tapno saan alumsak. Ngam saan mo takarkarwam lang. Gapo iti kay inom mo iti arak. Igidan mo ita pa naglalamin. Awan lang arod na batin. Aha! Awan ti babaya makaanos kan ka kunak tumad. Day tala inom mo ti pang pangrunam. Ay, anya laki ding. Awan mo toryong, awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka ba ako manatawa nito? Nagalas ka baklaw. Awanan, pinanawan na kanibas siyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti kanayon na kay bagbagaken ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpig sa akin nga tangiwa na. Naglamis lang aro dun ti panawan. Sakit igidan mo pati kanayon nga uminom. Papanan na nga, inusan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulo kita. Oho! Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirot alumlumsag. Anya laki din. Ngita, ituloy na jo! Nay, Makapalag! Naimbang pa'y kanyang. Taurag ag-ay sa aming aglawlaw. Uray ibagada abakla kasan alumsag. In fairness. Kaya't wasawan, awan ba nan di ba siyang nagtalaw manan? Katuan, nagtalawan. Tasigun itinangag ko sa nitaan day di na minsan narami. Kanayon ka no alumsag ti karet ni Toryong. Gabi ti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay, uray day tan arason. Ay, oras siyak mat anana. No kasya mat lang nga nagbati lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Makanaanos mo, titi kasya tao mo. Naglamin ti panawin ita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay da no kasya nga wan trabaho na. Saan man? Taarak isang sangun na, tawa ng bain. Anya ngay nga raw, pag nakman na Kanya nga ita, tinalawan da lang aro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na tirason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na pa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakadagdag san ti parikot mau iti kastalangam.
Kailiw ko nga minan. Di ba siya, nana? Ha, apay talaga ka di asaanan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli na jay? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga men, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Turyong. Makapasin na ay nga rin, nana. Parikot nan sa kano nga mintikwa. Kanayon alumsak. Ni nana mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria ide anak kasingsing pat, pinanawan na ka gapulang iti kinamamartek mo. Gamita, pinanawan na ka ni Basyang gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismusa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinangi baga kanyak, ngam amin ang manwan no saan. Dayta ti pudno. Di kanto mga minbaliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon pare. Kasla binagkat mo ti lubong, iti kasta lang ati rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, ti magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Kat basol mo mati namin. No apay, apampanawan da kadag iti babae ngayon awid mo. Unay? Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom nga min abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaharak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta? Sana ya? Ay, si kaki di mo, pare. Makapasair mo, tinitirik na rin nga ibagbagamay. Oh, Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Manang Elma! Hoy, Manang Elma! Sir, ay ma'am. Nanadaw ka ba na niya? Agkapi ka, sir. Inaldaw ka na maladladaw. Hay, waningan ka na talaga? Bagay mo day ta eyeliner mo, ma'am. Ad-adan apimintas ka. Oh, talaga? Ha, kahit nung nagngina ti pinagpakiday ko, agasam man, 1,000 pesos? Ay, kat sana bali uray nangi na tabagay mo mat. Ha? Agpaiso? Ay, paikakto pa'y nga ro diti, silang-silang na. Ay, kat ad-adaman ang abagay mo ano pa ikam iti glitters na. Anya? Manang Elma, inungtan na kayo ni manager? Kasano ko mga inungtan nak? Apay, saan mo aya nakita nga agkat katawa itay? Ay, wan nga rod, kasano tayo jay? Idi simrak, nakabanikas, ngum idikwan, agkat katawa matan. Imbag ko nam, ta nakapanunutak adagos, iti na imbagakan kwa na. Kasano asaan na kay nga ungtan? Naladaw kay lang arudan, diretso ka pa lang anagtimpla iti kape manang. Ay, kat mabisinak ka, Rod. Anya? Naladaw ka lang arudan? Saan ka pa'y anamigat? Naaldawanak ngamin anak karieng. Ay, kat ag-alarm kayo ngamin, Wan, kastantaw ti aramidag. Ag-alarm kayo ngamin, tani. Nagsasarunumutan ti aldaw, analadladaw kayo. Bakay, idna pa mo na itatibay. Tanay, rabing, maturog tan. Saan pa'y analpas na ito buy-buyak at drama? Maladaw kan tumanan na mariingay. Siyak tumanan ti papasulam no maladaw ka yung opisina yaw.
Saan ka kadi amadanag ang lakay tag-alarm akon? Masigurado asaan akon amala daw inton bigat. Bakit? Bakit? Agreeing kan? Hmm. Agreeing kan, nagununin di alarm mo. Agreeing kan? Bakit? Anay ko! Apay nga agsipat ka ngay! Nagsakit! Ay, naladawak manan! Nag-alarm ka mang, saan ka mo'y tabi mangaw? Siyak may tinakaring. Kunak ariingan na! Kita man di oras. Pasado alas 8 na. Naladaw ka na talaga. Mangan ka pa'y, sakbay ka asumra kaya trabaho. May saanan! Na, mala, makaamu ka nga raw. Manang Elma. Ay! Nalpas mo ka din di trabaho? Ay, jak pa'y narugyan. Agrita tsak pa'y but. Ayan na ni manager. At the meeting na. Nasaya at mutawan. Sakting bilin na mangkita ka dagiti maladaw. Apay asika. Ay, agore nga raw tag-trabaho akon. Ay, report ko kini manager, analadaw ka. Saan batan? Sikakit di mo. Apay kumasaan. Sakmat ti maungtan. Saan mo ang report? Malagip mo ka, di in-order mo kanyak adjudoran. Kat di mo pa'y matintad. Adan si Mang Putan. Nagapupay ngamin iya Middle East. Iso anabayag kasi Mang Put. Ay, di mo yawawan. I-report kalatak ni manager. I-report na klata ka de, oray ibagakan ka, saan mo abayadan di in-order mo? Kahit mo asawan. Ilibre. Pasurutak pa'y kiti na iti kalugong kan sapatos. O, madi ka pa'y. Ay, ubububon. Sige. Ay, saan ka nga i-report? Sige. Agtrabaho ka nga ro dan. Mabalin nga ituloy ko pa iti agritats. Ay, wala. Ay, ngam na eh. Kalpasan na, nag-retouch ka. Agtrabaho ka na. Ay, daytan samot nagretretouch ti inar-aramid mo, Manang Elma. Saan mat si kamot? Mangan takit din taamom no anya ti planok inton madamdama. Anya ti planom? Kidayan ka man? Anya? Kisayak day takiday mo tanay nagpuskulan. Tila plan-planwam. Opisina ditoy ayan tayo saan aparlor. Ada ngamin in-order ko iti online apangikat iti kiday. Kayat ko apadasan kan kata electric day jay. Ay, diyak kayat apadasan. Ong tanak topay ngay ni Mario? Mas daawak man iti day a Mario. Sekretary lang ni manager. Kasla sinon ngagsita ka dagiti empleyado. Iso nga ro timbili ni manager nga agbantay ka dagiti empleyado. Apay, sinita na ka? One. Rayak lang nakigtot si ka. Madama ak nga agritretouch idi kala at anagbanni ka sa iti sangwana. Kat, inong tanak ka? Anya nga iti kunana? Mabalin ayabot nga ong tanak. Kunanakit diya nga ituloy ko kano ti agritouch. Aus? Anya nga iti naramid mo? Amumlatan intuloy ko ti nagretouch. Ay, apay na gito'y duwang alarm clock dito'y lamisaan. Apay, salud-sudang pailaan kat makitkitam lang arudan nga alarm clock. Nagataon nga alarm clock na gito'y. Kasi daawam ko ma. Para niya na gito'y aya. Tapno makariingak iti masapa Anya ko mati nakaskas daaw dita. Wen angam apay uri la dua. Uray la talo ko tadakasit pa yan to alarm clock na ti silpon ko. Nagadungayain. Agasem ngay day ta talaw. Nagtagarin ngay da kita nga alarm clock iti parbangaw. Nya laki day. Ilma, agring ka. Di alarm clock ko ngay.
Apay di mo mangmangag. Agigiddandan nga gununay. Ay, aywan. Nakariing akon. Awanin naladaw ka manay. Anya? Siya, tinakaraing anasapa, agapo ka na kitang alarm clock. Iso anapana ko naglutaw. Kit ita, nakaluto akaw, agun uni dalata. Agam sika, nakaturog ka pa lang. No kasta, naladawak manan. Humay ka man dito kay Mario. Apay, sir. Kunam asaan na naladaw ni Elma, hindi awanak. Ay, saan mo talaga anala sir? Ado, ti mangi magbaga analadaw kanyo apirme. Ay, sakti patsin nyo. Tasakti binilin nyo. Anya ti makunayo, iti da ito'y abaro sa sapatos ko. Oh, bagay ko kade. Bagbagay mo. Pudno jim baga ni Manang Elma kanyak. Bagay ko talaga ti kastoy abran kin kulay. Ewan gayam, nagatanga mi ti dayta, nagumatangak mamet. Umapal kayong samot ni manager talaga. Oh, ane, sino jay kasarsarag na? Ni Manang Elma. Sino kumapay, boss? Ha? Ne? Anya ti orasan? Alas 9. Ha? Ita lang nga sumrag? Naladaw lang mo't basit. Ay na, aguray ka man. Kasaritang madamdama. Sumbatak pa ito yung mauawag kanya. Mariaw, anya jar aribongbongan da di opisina ni manager. Tinawagan da ni manager. Mayakar ka no, main office. Mayat man. Ne? Kapaya nagkatawa ka. Sana ka di arumbang nagkatawa. Awan ton timang sitakan ya. O, saan mo ka di adamagan? No, asino ti simukat king kuana? Ay, wala niya. Asino nga iti simukat kan ko na? Ni Ma'am Dilayla. Ania, ni Dileg. Day kaabay ko dita opisina. Shh! Saan mo nga itutudo? Isuitan ti manager tayo. Ken saan mo nga awagan iti diling? Ta iti pudno anagan na, Dilayla. Kasano ang mapasamak da ita? Idindo ta, mas nabayagak pa'y nga amang ngam isaw. Ay, dodoogan akong ditoy. Sanak pa'y ana i-promote. Day, apay nga ibakay, tadi mo magkinisayan day takanam. Saan ka di naimas day ta ginatang ko abo alitson? Awan ganas ko amangan. Ay, kaya nakitaan iti nasakit Pinagbigyak lang aro din tikid daw mo alitson. Ita, makauwit ka pa ilang may. Amaw ni Dileg ang katrabahwa. Nay, apay naikat ka din iti trabaho na. Kaslawan to mga minta mamuna. Na-promote. Aya, nai-promote ko nam. Iso, unti manager may. Ay, di na manrabakin iti kastabakay. Manon atawan ko iya kumpanya. Iso okay din promote na. Anya laki din ti kastuyan. Kasano na pasamak na ita, kit inaldaw ka mo ta sumsumrag iti trabaho. Iso unti awagan da iti ma'am. Makapaawan na talaga ti ganas amangan da ita nga impadamag mo kanyak bakit. Bad news da ita. Talaga bad news. Bakay, ayan na nga idagiti alarm clock mo, nga uray ladwa. Dinadaol ko pa din Uray maladaw ka na sumra, gintong bigat. Di magayam diling ti manager yon. Makapaawan ganas. Apay, gaputan ni diling ti manager yon, uray maladaw ka na sumra, gintong bigat. Ay, makapaawan ganas. Uray asino mo't talaga maawanan ni ti ganas. Kanya nga ti mararamidan na, dahita diling. Sa kumati na i-promote. Ito ay, rumba nga si ka, adayo nalalaing ka ng mitidaya diling. Iso abay amon. Uray maladawak amariing inton bigat. Ay sos bakay, awanan ti mangring kanyak. Maturugak ang inggak kay kayat kaw. Ay, nagmayatan. Nakaol ulimak.
Awan timang sita kanyak ure maladawak. Agsagay sayak pa'y kalpasan ti panagtimplak iti kape. Sakto ag retouch. Agtrabaho akto no pasado alas 10. Nimot diling agayam ko ti manager. Oh. Ay, nagmayasan timbangan dito'y aircon nga office. Awan ti umay mang sita. Naawatan dakmot siguro na. Good morning, Ma'am Elma. Umay kata manganta. Ay, nanganak ko. Kin may sa aldawan. Umay ko lang iyawat da ito yung memo para king ka. Memo? Apa ay mamemo anak? Basahan mo latan Ay, aguray ka tag chismis tapay man. Sige, mapanakon. Narigatan ti mamimuhan. Seryoso ka? Iwan, ma'am. Kasla ka seryoso. Ti baro a manager. Unay kamot ng taminimuan nakpaymot. Kasla saan ta nga agam-am mo? Unay kan? Agam-am mo ta. Angam diti opisina, sa balimot ta na salitaan, manang Elma. Nagbalin ka lang ang manager. Si mabalimot ti ugalim. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta? Tamimuan ka manin kunaktumat. Unay kamatan? Maiparitan ti maladaw. Maikat ka no maladaw kan tumanan. Ay, bagay na bagay mo rin skirt mo Ay, sana ka maalay ti kasta nga style mo manang Elma. Oray ibaga, abagay mo rin sapatos mo? Surutam tilintag no di mo kaya ti maikat. Bagay mo, day takulot a buok mo. Ay, ikatan kan talaga. Bilangan ka. Maysa! Ay, suren. Si kamat, saan kan amang angaw? Mala, inak man lag trabahon. Kita tuman ka output yo? Ay, wan ma'am. Ay, grabe matikin na istriktunan. Salbang. Ay, agring ka. Agring ka na. Nakaringkan? Ay, nagsama pa yabakay. Bumangon na kuntane, narigat ang timala daw. Kunang man nun ni Diling ti manager yan. Ay na, perme, ti kina-stricto na si ka. Agnakam ka nga ron ita na bakay. Kahit agunay ka nga ron na. Tasyak, maturog akbay. Saan ka di amapan nagluto? Ay, sikamot din na bakay. Manipod ita, sikan ti masapa ang mareeng kan agluto iti pamigat. Nagmaya tayo na biyag ti kastaw. Ay na, nyalaki na. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya da ita, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Ay, wen. Puto da ita, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, ka talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't nga minto ugali nga. Katwan mat, norarigan, kat adda amin kayong kwa natin nagalas nga ugali. Ngam saan pa'y amatay da siya, Beshi? Ha? Anya laki din. Simrulaang manin ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Naiina. Na-trigger siguro nga po iti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga agdalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bain. Hay, kunaklaki din no, agbugsotan. Tamaksayan kumamo dagiti chismosa kan naglaing nga agsipot iti biyag takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamang, apo nagriga tagilunlunod.
nasaya at nagranata bakla. Hina naman. Imbagak mo't ka na kayo idin, asa na bakla tiyawag yung kanyak. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang nga rutin tinagan ko Purita. Alawanan purita no purita. Anya tibagayo nana. Sa ludsudak lako manupod no tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, iso nga amok-amom. Ay na, nana. Idi pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin jay. Ngamsaan pa'y amatay dahin jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalud-sudak laang no pudno nga adaijay. Saan ko adamdamagan no matayon wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na nana. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pan naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manong nga aldaw. Aniya lakit din. Ita ta nakaawit tan. Pangaasim tamangan ka kumaiti husto nga oras Mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kaawin, intun kwan. Kachichismisyo karagiti balam amarites. Isula na itati saan mo ama ipang panganan salbagit de. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilang in hospital nga mo, manaw-ngaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tataramid mo? Malawanan! Una tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, itultuloy na. Marangrang akton niyaw. Nya. Nawan tinasaya at nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Inton adan tuman ti paka-hospitalam. Ibagak tumad day taking kamayang. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man langan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan. Nakigtutak tatamok ngamin kad ada ka pa ilang i hospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka day. Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunaklaki din no ipamo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitam. Mayatan. Mayatan. Naku na ti doktor ang masapol mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga may. Sika ngamin ka oray mabibising ka basta dalagiti ka chismis mo. Mayatan. Nagadukot nga ibagbagang bakla. Ay napudno mate. Uri agmalmalam kayong agchismis kit okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Kanya laki day. Ay, una yan na iti kastoy Mayang. Awan lang arudon ti makukwarta. Ngam ni, adda tamarin ti ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Sano da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padasa man pa ilaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Anya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Wan Mayang. Patasik ti mapan mangibaga kadakwala inton bigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdiskitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palam ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim ko mamay, Mayang. Oy, Purita.
At damo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepispo. Ha? Anya timpos na ya? At damo man ang timpos na nga daday hospital. Ayun, kumare. Na-hospital man ang po iti diabetic na. Ay, hala, ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Kitang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y daya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga, awanin no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanin ti Mayang ang naglaing nga gistorya iti biyag ti aking biyag. Kanya laki iti. Daimbag ta nakaruwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita iti luganda. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita, nana? May salaang matiag nagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dangaminan iti luganda. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado ti watwat ijay. Anya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apudpud no. Ni Nana mo, gamno pa'y kasta. Agpaimbag ka taintay tumakipangan iti watwat no agpa-blessing da, Mayang. Sigurado dayta, maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanda jay. Nakusel ti apal na tawaran bay na babae. Kapapa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, balay da. Sana tinungpa-tungpa si ka. Saan matanag nakam? Aging ga itakit aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na dayjay. Into lang nanti kinamaritis na. Isunsakit di ti dagdumaapa ka ospitalan na. Katuan, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta dakachismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unayan naman ti mapan makichismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Iton masabat mo, ibagam kingkwana, ti may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no nya reaksyon na Purita, udno ka diti agwarwaras adamag nga da kanon kabarbaro alugan da Anita. Ha? Aywan Mayang. Apay, italaam amuam. Nagado ti mang ibagbagang am kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno, tinadamag mo Mayang. At nakabarbaro blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Salutsudan pa no nangalaan tayo tinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan matakasta, maring? Amok ti ugali Mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga dahi tangaramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyag da, nyakan. Saan matakasta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ka akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupudno nga dalugan da, kan saludsudem pa ino nangalaan da itinggatang da. Unay kan.
Anya? Sika talaga dya tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Dita ka man langan! Oh, apa yang gusto tila nga mayang? Ay, maulawak to nyo. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw kajak mo. Nya, Itaidak man pa'y akas to eh. Ay, una yan ay. No maospitalak pa'y ita. Amangan no iso ti ipatay kon. ay, saan man akas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tattao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmading arod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanudaan ita iti brand nyo ahilak sa luganda. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo, kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kada ita apal mo iti karubam, ha? Ah, Numadamag mo nga da saksis ti karubam, rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kanon ni Mayang ijibalaytang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karupa. Saan mo nga mo ti mapaspasamak kadakwada? Sika talaga. Sanak mo takas kuan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namwaklaan kinigurya no. Kasta ka di? Katapay ka nung kakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-acceptar ti success ni Anita. Ay, Anya? kituan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dagas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga ta ibalay da, ta intaasar eh. Ha? Ay, katuan na. Kano tama pan? Inton malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dagas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uy nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anya lakit din ti kasta. Nay, da kayo matgahyan purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wan, da kami. Amangan nga numatay kan. Kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Pudno timbangan ni Bading. Amangan no maamuan min tulaangan anatay kan, kat saan da ka man laan sa sarungkaran. Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas tati ibagbaga ayo. Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam ngagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo mati saksis ti karubam. Ha? Win nga rod mayang. Ape akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis na makipagragsak ka, ti success, ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan, ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin. Si kalaang ti bumakna. Una yan mayang. Anya ka ano ti mauti nga angis mo. Ipamaw. Apong payag. Ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina. Nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit pa nagsasauda. Ngam, pugno mo.
Ni Uncle mo. Kaya mate, no apay ngamin aya, pagsakit ang tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababae, ti matay, gapo iti sakit. Ngam ti nakababae, numatay ka, gapo iti apal, iti baligid, ti daduma tao. Uncle. No na mo maging matang da anita iti hilax da, di gawid mo kumamay, ti agtrabaho, tapno oray motor, wenno bike, kat makagatang kamay, oray second hand Sa nakastangag, saksakilat ng tinakam mo. Nga isopay kayo din ti pakahibladam. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, Uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kat iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.